Ua topa te rui te whainini nei te tā'atiraa Pu'utarape te tomoini e te marae Taputapuatea no te rama i te mau tupa o te uana roa i te imahana. C'est important d'être bien équipé. E mea Faufa'a te mori marima? E heo? E imi o te tupa i te paruru i ana? E hei hape e hohoni? E hohoni e nahi o? Ae, no reo e o moe te marima. C'est pour ça. C'est l'utilité des gants. Tau minuti noa e wa i te pake te mata mua, i ni ei te mahora, e te paetahatei, i ruto i te atumu rā'au e nā te hiti o te mau tahua, wariro te mau tupa i Fifi rei. Te tupa e hawani rato te ap o nā roto te Hō'ē, e tramu marae tātātou, ni ne rato e topa, tramu Hō'ē, no rira mātou hāmei haru tramu tupa. Hō'ē a huru i te pēo te maumati e, te tumuha ari, te auti, te mau rā'au tanu, e mea taeri hiua no te temoti ari ai te omu o whahaua. Te tupa e amutua rātou mā para tiare, unei tā rātou para hinaro i tanu, donc no reira tō mātou e hāmei unei no trama te tupa te epo. E te tohin mātou hinaro e uria rā'au no tā hāpoe te e para tupa, no reira mātou hinaro nāmua e hamei hei tā rama tā tupa. Whanhor ai paturuhi e te Papa Hiro'a e Faufa'a Tumu, nā rato rai te te whaaturera e te eta. Nāmua e mātou heiroa, he toa haere ni te marae, ni te Opoa, ni tahua. Hau i te ono, huru ki roto pai roa mai te e pō e mea i te whaauhia i te ramara amatamua e tā mauara te tā'atiraa i te whanhor ai te mea rahi e, ia tae te tau wewer a huero, tauatini tupa whanaua e pata whaahau mai.